mea, ka rea no koutou kia rongo I te ingoa o te whānau Wikaira King, mihi mai. E whātau I mua nei I tīmata ngātahi tēnei whānau ki te whakaheke momona I runga tonu I te whai kia haura tahi te katoa. Taka mai ki tēnei wā, ko tahi rau 80 kiro karamu te momona kua horo, kua heke I a rātau a whānau nei. Me te aha e whakatika ana rātau ki te oma I te omaroa o tāmaki makaurau I tēnei rātapu. Kia mātaki ake tātou I tēnei pūrongo nā te Okiwa McLean. He whānau e whakau ana I te Māori mahi. 2, 3, 4. Living that healthy life was where we wanted to be, and that's how we got to the goals that we got to. Tūtaki mai ki te whānau Wikaira King. He whakapakari ngātahi rā atu rā mai te mahi, he ara papatoi ake hoki kua takahia, me te aha ko tahi rau 80 kirokaramu kua horo mai anō I te tau 2010 80 kgs. 30 kgs. 40 kgs. 30 kgs. Pretty much my wife inspired me to get off the couch. I wasn't with it at first, but when I saw her getting small, I was like, oh, I better get off the couch. Nā Tiffany te ara I para I te tuatahi, ko te matenga o tōna tuahine, te whakaawe ka para. She was a big girl. She had some mean goals. And I thought, oh, well, I'm going to smash your goals. And at the same time, I just wanted to keep going. Nā wai rā ka matike maranga te whānau I te hōpa. You know, I could have been probably in the ground without Emma actually getting me to come on this journey. And it's a beautiful journey, and I'm glad we're doing it as a whānau. Me te hako wairua tātā whainga te kaiaki I a rātau kiangi tūtanga. No, you guys are too slow. Let If you can't handle the banter, don't come and train with us, eh? Yeah. We're counting your dips as quick as we're counting ours, so if you're one short, we will tell you you're one short. Ko te whakatakoto wawata tētahi wāhanga nui. Ko te whakatutuki I te o mga round the base te aronga nui a tēnei rātapu. I was an hour, so I want to beat it. I want to beat it this year. Anything under that, I'll be happy. And they may laugh, but hey, because we all jest with each other and carry on, and I'll beat you around there. So we'll just see what happens on Sunday, eh? We might try run it backwards. Tuia ki tēnā me pēhea au e kore ai e hiki ake I te mānuka. Sōkana mai! Heke ana te kōrero Māori mahi, Māori ora, te Okiwa McLean, te karere.